المنطقة الدراسية جينا تخرجون Paolo, vai. وانا في كونسر كان في 20 سنة تمام الدرس أم تشتغلين إن شاء الله تراجعي يا مرحبا يا راجل Nel senso non ci sono né minorenni né persone anziane all'interno della Faish. Ci sono diverse. Allora, nell'area curda sia turca che irachena da moltissimi anni, da circa 20 anni, e abbiamo deciso di venire a Schengen per capire com'è la situazione, per capire e sentire dalla viva voce delle donne quello che era successo, quello che avevano subito,